uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya. The Lord is on my side, I will not fear. Umuntu yabasha kuntwara iki? What can man do to me? Uwiteka ari mu ruhande rwanjye arantabara. The Lord is on my side as my helper. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. I shall look in triumph on those who hate me. Guhungira k'Uwiteka kugira umumaro. It is better to refugee in the Lord kuruta kwiringira abantu. than to trust in man. Guhungira k'Uwiteka kugira umumaro. It is better to take refuge in the Lord kuruta kwiringira abakomeye. than to trust in princes. Shuti bakunzi ba Dia Wacu TV, Friends of Dia Wacu TV, twongeye kubashimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. I've again thank you in the name of Jesus Christ. Turabashimira kwa mudahwema kudukurikira. We thank you because you don't stop following us. Turabashimira kandi kuba mukomeje kubana natwe. We thank you even because you have remained being with us. Rero uyu munsi tuje kubagezaho ijambo ry'Imana. So today we have come here to talk about the word of God. Kandi tugira ngo tubashimire ko mudahwema kudukurikira. And even to thank you because you don't stop following us. Aho muherereye hirya no hino ku isi, everywhere you are on the world, turabashimira kuko mudukurikiye kano kanya. We thank you because you are following us now. Rero uyu munsi tuje kugana namwe ijambo ry'Imana. So today we have came here to talk with you the word of God. Imana nibahereze umugisha. God bless you. Turabashuhuje rero. We greet you so mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. the name of Jesus Christ. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. The peace of God be on you. Rero Imana uyu munsi yatugejejeho ijambo tugiye twifuje kuganira namwe. So God today have talked to us the word we want to talk to you. Ni ijambo ry'Imana Imana yifuje ko tuganira kuri uyu munsi. It is the word of God, the word the God wanted us to talk with you. Rero reka tubanze dusenge. So let us first pray. Kugira ngo tubagezeho ubuhanuzi bwanyu bw'uyu munsi. So we reach on you the fellowship of today. Reka dusenge. Let us pray. Mana nziza, Good, great God, umubyeyi wacu, our parent, turagushimiye. we thank you. Tugushimiye kuri Imana ishobora byose. We thank you that you are a God who do all of the things. Kandi tugushimiye ko iteka ryose uhora uturengera. So even we thank you because every day you save us. Rero Mwami Imana, So God, turakwaritse muri iki jambo rya kano kanya. we call you in this word of God of now. Ndakwinginze uzaryumva wese rizamukore ku mutima. I beg you that everyone who will hear it touch him or her on the heart. Ndakwinginze Mwami Yesu Kristo iri jambo ribe iry'ingirakamaro ku muntu wese uryumvisha. I beg you that this word of God be important to every person who will hear it. Ndakwinginze Mwami. I beg you God. Fasha buri umwe wese aherereye hirya no hino ku isi. Help everyone everywhere he is on this world. Aho ari hose, Everywhere he is, niyumva iri jambo, when he or she hear this word, umugirire neza. help him. Umukure mu kaga arimo. Drop him from evil. Umukure mu bibazo ari kugenda acamo muri iyi minsi. Remove him in the problems which he or she is facing now. These Kuri Imana days. ishobora byose. Because you are the God who do all of the things. Ndahagarika imbaraga mbi z'umwaye Satani. I stop
the power of Satan. ndahagarika imbaraga mbi z'abadayimoni, I stop the bad spirit of demons. ndakwinginze data wa twese uri mu ijuru, I beg you, our Father in the heaven, ufashe buri umwe wese wumvishe rino jambo. help everyone who will hear this word of God. Mbisabye nizeye ko bikoze mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo ukunda. I have asked it as the Son whom you believe. Amen. Amen. Murakoze cyane rero kuba muduteze amatwi kano kanya. Thank you because you are hearing us now. Ijambo nifuje kubaganiriza uyu munsi, The word which I wanted to talk to you this day, ijambo Imana yampaye kubagezaho muri kano kanya, the word God has given me to talk to you in this time, ni ijambo dusanga mu gitabo cya Zaburi, is the word from Psalm igice cya 18, chapter 18, kuva ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 9. from verse 6 to 8 to 9. Reka dusome. Let us read. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya. The Lord is on my side, I will not fear. Umuntu yabasha kuntwara iki? What can man do to me? Uwiteka ari mu ruhande rwanjye arantabara. The Lord is on my side as my helper. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. I shall look in triumph on those who hate me. Guhungira k'Uwiteka kugira umumaro. It is better to refuge in the Lord kuruta kwiringira abantu. than to trust in man. Guhungira k'Uwiteka kugira umumaro. It is better to take refuge in the Lord kuruta kwiringira abakomeye. than to trust in princes. Murakoze cyane gukurikirana rino jambo. Thank you for hearing this word of God. Ndagira nkubwire wowe uri kunyura mu kaga none ahangaha. I want to tell you who are facing problems now. Ndakwinginze wikwiringira abana b'abantu. I beg you, don't believe in man. Ubu kano kanya abavandimwe bawe bakwihakanye. Now your brothers has hated you. Ntago bashaka kukumva. They don't want to hear you. Nta uri kuba telefone ntagenda unagufata kuri telefone. You are calling them and no one who is answering you. Kubera yuko ufite ibibazo. Because you have problems. Iyo umuntu ari mu bibazo, when a person is in the problems, abantu baramuhunga. People escape from him or her. Inshuti zamukundaga ziramuhunga. The friends who were loving him, they escaped him. Ariko iyo umuntu yiringiye Uwiteka, but when a man believes in God, ntago Uwiteka ajya muhunga. The God cannot escape him. Nakubwiye ngo, I have told you, ijambo ry'Imana rimaje kutubwira, the word of God has already told us, guhungira k'Uwiteka, to take refuge in God, bigira umumaro kuruta guhungira ku bantu. It is better than to trust in man. Rero, so wowe unteze amatwi kano kanya, you who are hearing me now, uri mu bibazo bitandukanye, who is in different problems, ubona ko isi yakwikaragiyeho, who are seeing that the earth has rotated on him or her, urabona ko nta na hamwe ho ufite ubutabazi. You are seeing that nowhere you have to be saved from. Ariko, but ndagira ngo nkuhishurire ibanga. I want to tell you the secret. Umwami Yesu aravuga ati, the Lord said, yemwe abarushye n'abaremerewe, you who are tired, nimunsange ndabaruhura. You come, I will help you. Rero ndakwinginze kano kanya, so I beg you now, wowe unteze amatwi none ahangaha, you who are hearing me now, ijambo ry'Imana rirambwiye ngo, the word of God told me, kwiringira abantu nta kintu bimaze. to believe in man is not important.
kwiringira abakomeye ntacyo bimaze, To believe in highest people, it's not important. ahubwo igifite akamaro The one which is important, ni uguhungira ku Uwiteka. it's to take refuge in the Lord. Ndakwinginze kano kanya, I beg you now, hamagara Imana mu buzima bwawe, you call the Lord in your life. hamagara Imana ibe mu buzima bwawe. You call the God to come and live in your life. Ndakwinginze, I beg you, hungira ku Uwiteka, you take refuge in the Lord. hungira ku Uwiteka. You take refuge in the Lord. Uwiteka ntabwo ajya atetereza abamwisunga. The Lord cannot, Uwiteka ntabwo ajya ahemukira abamwisunga. the Lord cannot do bad things to the one who come to him. Abamuhungiraho bose All of the people who take refuge on him, bagira amahoro. they have peace. Imana iravuga ngo nzahundikira mu mababa yanjye. The God said that I will help you, I will keep you in my wings. Rero nimuze mujye mu mababa y'Uwiteka. So you come and go in the wings of God. Reka kwihererana ibibazo. You stop having the problems for your own self. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo The word of God told me guhungira ku Uwiteka to take refuge in God. kugira umumaro kuruta guhungira ku bantu. It is important than believing in man. Kwiringira Uwiteka To believe in Lord, bigira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. it is important than believing in those who are highest people. Ndakwinginze rero nshuti yanjye, So I beg you, my friend, wowe ugize umugisha wo kumva rino jambo kano kanya, you have get blessed to hear this word of God now, gusanga Uwiteka. to find God. Izere Imana gusa. You believe in God only. Izere ko Imana ishobora ikibazo cyawe. You believe that God can handle your problem. Izere ko Imana ishoboye ikibazo cyawe. You believe that God can handle your problem. Imana iraje ibe mu ruhande rwawe. God is coming and be in your side. Kandi Imana ije gutabara. And God is coming to help Mwebwe you. mufite ibibazo, So you have problems. nimwiringire Uwiteka. You believe in God. Imana ije kubatabara. The God has come to help you. Imana ije mu ruhande rwanyu. God has come in your side. Nta kindi musabwa, There is no anything that you are being asked. icyo musabwa ni ukwiringira Uwiteka. The one which you are being asked is to believe in God. Ndagira ngo mbahereze iri tangazo. I want to give you this announcement. Imana ije kubatabara. God has come to save you. Kandi Imana ije kumva ikibazo cyawe. And God has come to hear your problem. Wowe rero ugize amahirwe yo kumva ino jambo, So you has get blessed to hear this word. ndagira ngo nkubwire ngo Imana iri mu ruhande rwawe. I want to tell you that God is in your side. Ntiwongere gutinya, Never get fear again. ntiwongere gutinya, Never get fear again. kubera ko Imana ije gutabara. Because God has come to save you. Imana niguhereza umugisha rero, God bless you. kuko yumvishe gutaka kwawe. Because God has heard your cryings. Imana ije gutabara. God has come to save Icyo you. Imana igusaba The thing that God is asking you ni ukwizera gusa. is to believe in Him. Ibindi byose irabyikorera. Or other things, he do it for Himself. Rero wowe unyumvishe kano kanya, So you have heard me now. erekeza umutima wawe ku kibazo cyawe. You take your heart to your problem. Niba ari uburwayi, If it is sickness, rambika ikiganza cyawe aho urwaye. you put your hand on the part where you are suffering from, Maze dusenga n'Imana. and we pray together. Imana irakugirira neza. God will help you. Reka dusenge. Let us pray. Mana ishobora byose, God who do all of the things. nkweretse amaje kumvira ijambo. I show the people has already heard this word. Nkweretse abizereye muri iri jambo. I showed you the people has
believed in this word. ndakwinginze mwami I beg you, King, bagirire neza. help them. Ndakwinginze Yesu I beg you, Jesus, bagirire neza. help them. Ndakwinginze mwami I beg you, the King, wowe urebera hose icyarimwe. for you see all of the direction at once. Ndakwinginze mwami, I beg you, the King. ndakwinginze Yesu Kristo, I beg you, Jesus Christ, bana na buri umwe wese mwami, be with everyone. jya mu bibazo byabo You go in their problems, maze byose ubikemure. and all of them you Urwaye handle them. mukize, Everyone who is sick, you heal him or her. ufite ibibazo bikemure. Those who have problems, you handle them. Buri muntu wese Everyone anyurwe n'ukuri Imana, be anezererwe n'ukuri Imana, happy because that you are a God, kubera yuko umukijije. because you have healed him or her. Ndagushimiye mwami I thank you, the Lord, yuko ubashe kubakiza, because you have healed them, yuko ubashe kubatabara, because you have saved them, kubera kuri Imana isumba byose. because you are the God who is over all the things. Nizeye yuko ubakijije I believe that you have healed them. mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Murakoze cyane. Thank you. Imana nibahereza umugisha. God bless you. Mwari kumwe nanjye Hakizimana Dia Eugene. You was with me, Hakizimana Dia Eugene, Nkaba mfashwe gusemura na Akim Dia. the one who was translating Akim Dia. Imana ibahereza umugisha. God bless you. Amen. Amen.